Trevor Gatefault an so Tráchtaire go dtí an Lárionad Forbartha Cumann Ollscoile in Bhaile an Abbotstown Tír mu a chathair Átha Cliath de Cluiche Leathcheannais chur Mhic Shigiúir 2025 Cluiche tosnú ag leathir sé a chur siar ceathrúir clég de bhór na Tráchtaire an sa chathair Tráchtaire ach ní fadú gine cafiseach na pelle an sa in Bhaile an Abbotstown slú deasa bailúisteach an Coláiste Ollscoil Bhaile Átha Cliath tartaigh Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus chóirsan seahiad an sa phríomh chathair beag anna caimhlann tá ag súil atran sa Tráchtaire tá siad ag mó ag síne agus ag seara agus ag olafú le Tráchtaire agus mar dermse tá ag súil le caimhlann agus le cluiche mar atra an sa Tráchtaire barí tíirna a bheith a bhaile fadóga is na mthir barc ach deise going a súil a chahabh chun ceang ar na fórna a bheith a dul chun parc an sa Tráchtaire agus tá nóid le fórin Coláiste na Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Sa cool, tas nóid Cillian Roach agus ahrúháin déanta I measc an lína lán cool sé sin ifre fithe Malachi Stone in stig in onna tío Clancy. Taobh leis beag Ryan O'Toole agus Charlie McMorrow. A costaréile go más a lína le cool agus bird commas a golár parca os an sár séile go gail Derek Callum Bolton agus an son ó chúla Átha Cliath Peter Duffy. Tosathe an bhríomhar fad an Coláiste Ollscoil agus go leor scóráil déanta in san trí clé go dtí sem lína sé a d héana aimse cá bíag súil Tráchtaire le spántas má ó le hétí Barry McNulty, Derek Craig atá mar captain ó Ross Cumann agus dar nó ó néamh ón Bhaile an tír in le Cliath Luke Brnach anna éifeach chomá. Anton, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath tá sé tonna dul chun parca fé mar fógraíocht agus ganzathe dú ghorma a chafa siúd an sa Tráchtaire sa cool ó Náisiúnta Jack Rogers, lína lán cúláid Rosa Cormac le Cian Riley, Matt Nolan agus Niall Carolan. Ríist bird commas a golár parca le Dara Rooney ó Cumann Naomh Jude le Cliath agus Sean Hannafin ó Náisiúnta agus a ríist tá tosathe maithe ar an dóthaobh ní léon ceist fé sin in san cluiche tá imar go dtí seo trí cluiche 57 aimse cá dóhéideach sa bheán in san cluiche sin agus pe de glóir spántas má Tráchtaire ó le hétí Jack Lundy tá an éifeachtach agus Jordan Morris bhí sé siúd arás in san cluiche an tatan se catas a cluiche Carrú-Ceannis agus dar nó golóir imreóirile go má Sean Jones den siúd héna trí ag fearmhuioineachán an tatan se caite. Johnny fad úganis cafisteach na pelle mar derm se slú as bailisteach an sa Tráchtaire fuór agus Harbheith fuór an sa im lá Cliath ach an fork agus an drumcla ar aus an down an sa agus é siúlta trasna gomsa ó chinamh agus beó leis gur I lár an tower go bhí mist ag fécintar chumas agus crut na park an sa agus an dóthaobh tris a bheith ag prepáil agus a golafú in san dófart taobh hir agus iad gealamh régle Cavan ard in a pingan an sa na captain imeisteach ón dóthaobh agus mar derm se Derek Craig ó Coláiste Ollscoile Átha Cliath agus sin imeisteach leis an réitóir agus ní fadún inis mar derm se cafisteach na pelle ach Níl Irid agus Pocuí an sa Tráchtaire na captain Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath sin me le scéil an lán coolí sin é Matt Nolan agus fear an tócar agus mar derm sin ní chuir na cnílacha isteach náach ar cuasaí an sa. Dá ar na meachtaí an Circle Dernach, banistóirí an dóthaobh leabharló agus na focail learnachá tairt. Cluiche ar fad búta ag an dóthaobh ag teachgadí an stad seo. Agus dar nó an cluiche Leathcheannais eile be sin an dul raig is títhe Mórach. Park Kingspan Breffni Ollscoil Ulla, dar nó búteir na bliana sicate tartaigh gur DCU dóchas éireann. Má se. Réitóir cinnte go bhfuil gachtainna ins na háte go ceart ó thaobh mhaoir agus ó thaobh lucht taobh líne agus lucht cool agus gaing eile agus mar derm se tru an ómad an taobh na seanna rialacha ní líon rialacha nua pelle in san chomórta seo im líana ach bhóin go méid an bhríonn se cún fés na seanna rialacha bheith mid an sá Tráchtaire im Bhaile an Abbotstown. Imreoirí Crathláva San chéadmhóta bhí an buaigh an Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ar Coláiste Ollscoile Corcaig agus an son sa tarnamhóta lábhas fear le coolín amháin gunmh DCU dóchas éireann agus an son bua éasc an tatan scatas Cluiche Carrú-Ceannis a gona Ollscoil Teicneolaíochta na mún Ciarí 58 go fórdir gona héna cethir agus an son ar Dave eile Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath well Ollscoil na Gaillimhe chuir de Grím Seoil in chéad lá 8-5 scóráil Ísland son tarnamhóta bhúidir ar Naomh Muire 3 coolín after 3 cardig 3 héindeag agus an son sa Cluiche Carrú-Ceannis bua ar Ollscoil Limení
Dó cúteag, le dó a héinteag. Leis na fadún inis cafaseach le pelle, Barry Tiernan. Cóflá Cliath, réigla sin, cinnta go bhfuil 100 ar fad imtheisteach. Dín Seastaán, agus an son be sé sásta. Fel a cafan áirde, díreach martá dénta. Cluiche Ollscoile, Baile Cliath, leis na gansa bána, Céad Shelvan son ag Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Cliath agus a Garrett Trídan Lárionad son viidir Cleachta sin, an barg taobh má ó chéanamh agus a lús Unta, Níléon ceist brúanis, agus an cosint ag brú agus deis teachtamach an son ag Callum Bolton, os na sár sélig. Dín lántas tí tá pócamach sin Luke Brnach ar Átha Cliath. Sticks larg na pelle tá Peter Duffy ó Cúla. No cad é mar bhíonna bhí go siúil. Craibh na hÉireann Teicneolaíochta, Craibh Lein comá, can son Ibristeach Garrett ó Diarmuid Moriarty agus tús splóidir can son dáhéamh sa tóir ar an géad scór. Tá si teach siar amach an socha fada le Donnacha Gilmore. Agus iad teachta na sléidean is. Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Don Coláiste is mó búite sa chomórta seo agus ceithre craibh agus truchar fadacha. Tóir géad scór an Tráchtaire tá si teach siar fada le Diarmuid Moriarty. Gwyna go dyn antá. Agus Lárionad de Ferter an taobh hail an fear Lár Parca, Callum Bolton. Dín Cliath át atá bog an maith Charlie McMorrow. Réitar scuile leis an imirt. Sleaunithe tríd ríist. Réitar goil oscailtí ar Garrón blochálta an son. Ach tuirling óg fós an imirt agus istig an chun é hábháil Cian Riley. Agus deis agus siúd teachtamach a ríist. Sean Hannaford an ish ó nás na rí. Craibh Kyle Dara took a lower reached. Ní bháin sa fel, agus na mán reached am líana. Leis tá Sean Reynolds. Jack Lundy. Tá hí darná le Baile Cliath. Leis dar fí chun íl chur anúnsaí. Smachta go háling istigh ag Conor Fee ón tópar. Is it Spórt go maithis? Cormac Míchéal. Leis an obair cosanta le déanamh ag Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Ceann son sleaunithe tríd agus behan de bhrúar inis. Mar a gúil seansar scórin ceann son a dul isteach. Agus ag a deire cúlbar a déanamh dóhan sin é Cillian Roach. A Coláiste chun Taoiseach, Pellet ar má. Seans go siúd teachtamach dá bháin eile. Callum Bolton, was the sár sélig, níléon scór feice go fóil. Deis beidir an eisiau an Coláiste Ollscoile. Isteach sa chúne. Smachta go háling rán a leistigh triála sé cúlín é héine sin an teachtasteach ó Dara Craig an captain agus sin tús maithan son. Ag an captain scór maith ag fear Russ Comáin. Agus iad gafa contasta tríos trí nómad. Ollscoil Teicneolaíochta Baile Cliath, at an sa tóir Céad scór an Tráchtaire. Ní mór an idir an fórna agus sin ag súla caithfid má atar an Tráchtaire. Joe Prendergast, ó éire óg an Clochán Lia. Jack Lundy ríist, cúpla seileamh go Lundy go dtí seo. Seachas an cúin inis agus obair le déanamh sigin tosaí Conor Fee ag smachta go háling ag fear an tócar, an pass tug uig. But a good deis níos fearr ag Sean Jones. Íar Garrón agus siúd agus é sin de Houston Roga go bocht ar héad na lámh deise agus ar fóríl agus fearr bhuiinecán dar nó for sé héana trí in san cléthe carpú canis gona Ollscoil Limini an teachtain Chicago. Dar nó stigar ar an bhuiinecán a ríist an bliana agus anna felladóir sethe. Ceithimach sin glán a methe ón Coláiste Ollscoile an son. 3 days go má tá Dara Fee. Fel buinte rothaigh go Dara. Agus deis ag an Coláiste Ollscoile teachtamach a ríist. Cúlína go siúd. Gan hen scór fós. Ag Ollscoil Teicneolaíochta Baile Cliath. Leis beidir goil deis. Sin a gacharú. Ar bail ach muid ag leanúnta raig agus
Deis ríist ó blochál má déantain son bhí seansar an tarníir ag Barry McNulty ach obair déantain na cosantóirí agus a teachta amach an son Joe Prendergast ríist fear na gluchán lia agus déanta go maith go siúd an dóhéh a chur aithnar i chéile tús na himmarthe dóhéh Harbheith achlaí Harbheith cumas a Peladoriúnta go an dóhéh agus spás híos Lawrence pass go Jordan Morris Steistal a rúthar pascáda go deir beidir gur lena sin ceann son isteach se bheith Dara Rooney Cliath an son Ollscoil Teicneolaíochta Cliath beidir goil oscailtaí arís ar Ashley Rooney Brú an son Richard scuile leis an immert agus deis an tams ag Jordan Morris Iling ghear go maith ach an muir ag fear agus tá sé sásta scór maith an son ag Jordan Morris fórna ar close score sé an ómad cé cúlín aimsethe Ollscoil Teicneolaíochta Cliath Coláiste an son agus réitir ligand do sin bheith tócha go mar seo chun a ríistíd Tuairis in éon líon amháin ag fannacht an fel ach tuach sé dín taobhsa átá Danny McCartney ag fannacht fear néamh Lemáin Carol Tastáil an son Deircha sé dul siar dín cosantóir Cian Riley Ceann Curshíos rúthar maith dhéanamh Rowner yes Rowner Clay Riley fósadál Cian Riley Carrick Tastáil uig lena sé písí eile ach ag deire réiteóir ará gur thug sé céimena sa mreis an son agus faoi sé bheith sin don Coláiste Ollscoile Tuis go siúd teachta amach a ríist sin taobhs a roundathe Farc agus an Trump mar derm se arás an down sa Tráchtaire ach ag an cosantóir stigan an lán coolí an captain Matt Nolan denmh dóhan sin na smachtú agus ansaí eile smachta go háling sig ag Ollscoil Teicneolaíochta Cliath leis Nolan ríist agus pugaí an son na bretach ar fad gan bheith glúsca slíomháin nó slíile gus deis a Cormac McKeown Teach an taobhsa Sto go beidir le taithí na rialacha nua idir chun téileach na seachtain do bhfuil Cliath seo beánaí níos muile na mar bhí taithí going ach ann go leor san Cliath fóil Seachas Lawrence an go dtí Matt Nolan Taobhs an Farc agus Joe Prendergast ag léic na pelle dúirt mar tá fáid in isige mar choúidir an son an Fairlár Park a Callum Bolton Prendergast a gcónaí Brálú teach dúirt tríd an lár agus Matt Nolan bouthháin eile Cliaiste seach go fada le Dara Rooney tríle sé cúlín ach ag casan ar bhúil sin ceann son tarna ceann ar fóríil ag Ollscoil Teicneolaíochta Cliath Fannin an scór mar bhí cúlín an taobh Kick amach le teachta gan Bhaile Cúlbára agus sinna Cillian Roach ó Coláiste a gúnta Líse Well, bhí sé swinine for an pass a hart ag deire chumad sé sealamh agus Dara McElnerney ó bhuineáin go dtí Aaron Lynch ó chunta na míid ach iirecht ag siúd ceann son ag deire an lei dul ar dheis agus céad seans ar fóríl an Coláiste Ollscoile se fannin an scór mar bhí cúlín an taobh scóráil íseal ach an dóhéh fós fáil cóirí sorta chéile antá Máile an Abba Chun Shigiúir chuig Ollscoil Teicneolaíochta Cliath sa dá lína tá caite chur amachchas an gomórtas ag an bhuair na cúgaráid an craobh a bhré lótha beis do chuoine bhar sin trána tá cinnte Cliath an son Denial Carolyn
Parca Gúsáid an son agus deis Jordan Morris for sé céad Cúlín an Cléadómh. Teicneolaíochta leis go tóg ach rís an countán an taobh bunos countdas na Cúlí agus an tríú iirecht an isis mithir stray ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Rís de Cillian Roach. Garrett round an Tamsach had a Charlie Drum. Dar McIlerney-ish ó bhuanachán. Malachi Stone. Trillish an taobh such Donica Gilmore. Chuman Green Oak Nira Chulam Killa. Lynch. The Lord Mahori Glake na Pella. Dacrity Dul Treat and Ish Tashik and Coolbar Killian Roach. Spralish Chakan Tosik able to score in a game shoe and Pastine Farlar Parker Shinnig Callum Bolton. Tashinig Brew Agasig Brew. Dacrity Dul Treat Bolton after huge to broke reached. Log Eric to Gashud Agus Session and Turn counter for eel. Cluiche Ollscoile, Baile Cliath. Agus scoring at Tráchtaire knows Fiacla Kirke agus Stadshot Curtha and Dóibh Tráchtaire. Agus Énomadia Cat. Jack Lumley. Coolbar Chattermack, Jack Rogers. Céad to céad díalt níos luatha agus Seastán Trasna lán go maith agus Rendína Seasta Fiacla Isteach ar an Leathcheannais tá Tráchtaire. Seansa Dara Rooney. Dara McCartney-ish. Chuir Isteach ar an son réitear Ollscoile leis. Ag Dara Shellerfernash ag Joe Prendergast. Agus Sean Jones-ish. Inish Queen Tráchtaire Nash Dacrity Dul Treat an Dóibh ó Haibh Cosanta in Uachtar gan éon ceiste go stad seo. Dacrity Slí Treat a gáil. Better go Ollscoil inis ag Jordan Morris an tain Cúlín amháin go dtí seach an pass tug a glán uig an son Brunt na Shellerfish ag Laura Kicksair ag an réitear Dúrcha Nacha leis an immert agus an lámh an áirte Kicksair amach a bheith ag a deire ag an Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Shoot, Suckrew, kick him back a moment. Some Gorbet, Roach, who quick and ease. Well, if you share a dollar, I guess they shouldn't get. Carton Sonic and Red Tour. This can make kick him back. Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. 3 iirecht ar 4 ílecha. Tá cúig tríocha seacht aimseacha in san 3 cluiche ar an meán dó héinteag. Tá si de fadó sin ag stad seo agus beag na carú ar clé caite. Agus tóg ag fécintar an méid atá géalta ar an meán. I le héine sé géalta in 3 cluiche ag an Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Dó hocht ag an Ollscoil Teicneolaíochta. Se léiríonn sé sin Dóibh láidir ó Haibh Cosanta. Matt Nolan. Sean Reynolds. Taobh a reached Jordan Morris to spawn Tráchtaire. Dacrity Brúmar an Ellen níos siar udro an cool. Beidir gohfuil Ollscoil inis an ceansa Sleaunha tríd Dacrity an Sonic Dara Fee an fella cumad. Beidir gonna broisiach an tarn iirecht ní dhéanamh ard obair dénta ag Cormac Egan an Tulloch Mhór agus Farry Volley Trisha sin na glán a gadíocht an son ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath Shellerfernash Cailte a dul go duine agus ag Dara Sean Jones Favorú agus tugann sé seans Aaron Lynch dollar an únsaí pass Cliiste fada Isteach an son ag an Coláiste Ollscoile deis go lán tasí sinné Luke Branach Farrah Cliath. Leis go tóg, tríála sé Cúlín ach a ríist ar héamh na lámh deise. Gachar eile déanta go maith agus a gearrtaige agus ar fóríl tríchaing ar stréanis tá míid ar cóscóir Clárna scóir Cúlín an taobh agus ar cóscóir freisin ar an hirirtaí tríchaing an taobh ar stré dada atrantá Lárionad.
Ollscoile leis an imirt. Is for Geric Breher stick to Sean Jones. Closer Taryn Eric to reach love Lagher Belagus. Erdalav agus kicks their Mhic Éasca. Big Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Irid agus Ryerk be ceachtar dus na fórna coolan seo Seanóna. Tálo dul seach an tart fé scórna coolíní fiú agus tá seo ber bhfuil deis níos fearnis. Sláine seach fa Aaron Lynch hín deistarnach ar fóríl. Tá sé teachtamach leis a gaanson. Congrat an lína, Haran lína agus deire. Sé bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Tréimh búte uairhánacha, siar an gohílagus a 3 day, dar nó DIT bhí mar anamortha ag an Céadaoin sin agus an son an Coláiste Ollscoile bhfuil tá Ceiriceáin agus trucha ar fád búte ceann deirnach 7 mbliana hin gohílagus a 8 díag. Leis os cion Carúir Cliath agus an scóráil fós aníosla ar fad coolín an taobh. Bú teachtasteach an son an Luke Bernach Commentator an réiteoir. Kicks there ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Sean Reynolds. Milor here an Dave Saw ag Lord na Pelle tá sé ag deirg bhar Parker Dar Rooney tuch uig an son go dtí Jack Lundy agus a bit bhfuil deis an son ag Cormac Míchéal ach an ceann son a ríist ar yes agus ar fóríl an ceathar ceann inis atá ar stray agus le bheith macán tá caiideán na himmarthan sa bocht ag an stad áirithe seo. Clean Roach. Kick amach at an fábhar agus fearí bhálaí istigh Cormac Egan. Loose ag an chuir seach san imirt smachta go háling ag Dara Craig. Teicneolaíochta chlár na scóir dómh Tránóna a chuir isteach ar siúd. Réiteoir ar an Cliath Barry Tiernan. An sús le héanrad an son haíonn sé a lucht Coláiste na Ollscoile. Haíonn réiteoir a ainting riamh agus ceartan son agus dólam. Is obair le déanamh Conor Fee agus spás aige. Terra. Sure, Taryn Eric. Pass. Gan of a Untach. Richard Squeal leis an fear thugad pass uig sínta agus curtha agus ag a deir love an Arden son. Or heimpel Cormac Egan. Agus kicks here Canóha tá for 3 days in Jordan Morris. Sínta curtha an Ollscoil Teicneolaíochta an imirt Gleanúnta an agus deis ag Peter Duffy fear coola cad é mar bhliain a bhí cosisiúd Duffy oscailtí os a chuirmach is swin over tout fré scór é hain ach ag a deire coolbar déanamh dóhan Jack Rogers ó Náisiúnta agus an áir bit gribh seans rud níos fear dhéanamh as an ansaí sin cím go bhfuil Jordan Morris fós Sínta agus Coláiste á chuir an sa Tránóna imirt Gleanúnta le Shelavan son ag Jack Lundy in Cliath Howl. Here again, stopping to Dermot Moriarty. Denemy. Jones her Nasher na Cossa. Morris prepared to raw, Agadera. Joe Pendergast, tapes on Glorg na Pella. Vacant, Cadently more high, but also Cormac, Peter Duffy. Prendergast. Dí chuir mar Lár Parker Dar Rooney. Rooney fós a dul arú her ma. Agus seach sa cúne cá sé teachtar Nash go fada le Sean Jones. Fer inis Queen. Istí Matt Nolan, captain agus in áíire. Lús na himrathe. Ísisiil go maithantá go dtí seo. Leis Sean Reynolds. Agus Luke Bernach, Corrie, Reynolds fós a dul. Shots of Jordan Morris. Pass. Gan of Untach Hamad and Sheet Shelev. Canto
Fós ag an Ollscoil Teicneolaíochta Tráchtaire. Bhfuil deis an mohan son ag Sean Jones iling an I Ghéireann. Réitear ag Farah, ag Prabba. Fair play the Killian Roach, ag Seasamh an óda stig féhrú airíonn leis é Cormac atí Cormac Egan. Agus anna chuid seileadh ag Farah í fáilíonn sa tróna agus ansaí eile briste sús go maithan son. Ag an Coláiste Ollscoile se chuin ríist fear an tulach búr. Egan, isteach sa cúne. Circlúisteach Derek Craig an captain. Russ Cumáin. Teicneolaíochta clár na scór. Trug siad siar go dtí Aaron Lynch bhí deis níos túisce an deis an níos fearr leis go tóg Lynch an counta toiste níos fearr ag a deireadh treis nóid agus fethe agus treis carú uair cléig tá scór iver 3 fecans on Aaron Lynch ag aimsú dúin ag a héin contasig. She'd Sullivan son. Jack Lundy. Lornor Shelva ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath chuineann Kerry tír stray comá. Gur clár na scóir le aon cúlín amhána cup ag Dí Martha sin bagólam. Agus íd sa tóir cúlín an cóscóir. Cliaith isteach an dí Joe Prendergast feicála go más a Cliath go dtí seo. She didn't have done caing at didn't have salt on a pass to Harrod Uig. As an issue not nice fiar to Jack Lundy. Reached Kintu. Coláiste Ollscoile Baile Cliath Léir ag brú her nations on the like Berter Dave Ellison Fork. Agus decoratí slí trí de gá. Better bhfuil Ollscoil Aigenton son ag Lundy. At Irecht forí cúcú ceann isir straight. Killian Roach, Glarán go más cool godí seo. Se sásta gan éon cúla bheith géalta, gan éon tástáilín ar ire, beidir an ansaí dearna an son in se go má. Dúin ag héon contasa go tá an Coláiste Ollscoile. Leis Cormac Egan feicála go más a chéad le. Ar túla inis. Ar bhuiinechán. Gilmore inis from taking to husnú tá Tarrant híl mise agus stracha dhéanamh an son Jack Lundy bhí contach agus an kick séir tailte ag an Coláiste Ollscoile Baile Cliath nó a tóga go maith an réiteoir agus seans Tarrant is scór well tá si tásta ag chuir siar cúlbar bog a chun caing sin ag Killian Roach ó Coláiste na Untitled Pass begun in fada smachtig Moriarty took Sharnashin Coolbar Killian Roach go hard gent go maik Coolbar Dave Ella Soval mahig Jack Rogers agus glanta ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath Shanson son of Meher Stray a Crogocht in Immert Rogers and son sin smachtu agus deis Tráchtaire Jack Lundy Mark later Shigerson. It's been Deshinish. Her score ag Jordan Morris agus chance na fórna chorhamú. She get óg. Sin an Teicneolaíochta clár na scór a cogadí seo. Ach chance ar cúlín an chó scór leis an getóg an counts on Chasna cúlbid sián. No. Tá si de 6 cairn óg. Agus kick sé amach ag Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Sé nómad go an fáca in san céad le. Tá fós an ísio le hebh scór na caiig bútóir go dteanna bheith going an tróna. Tíad á réiteach Mohammed Cormac dearna himar ag ann breise agus an son kickanna. Jonathan Gilmore. Calíis an son gan ceist. Brú a dhéanamh. Ar Grim Derek Craig seans inis. Ar scór eile ag Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Iling sin gan bheith úntach.
Is a tóir cúlín eile. Sin híomh na lábha deise gus an ceathrú ceann ar fóill inis go siúd. Arilo dul siar cos Arrogance on bheith fáin ar scór mór chéile a rih leann. Is bhfuil deisir dé bheile Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath counts on a tacht isteach ag a ríist lá Geirton son na bút sí scórála focus am alig an dáhéh fanan an scór mar bhí dóna go héin. Ceann ómad focus a chéad le. Seans ag Aaron Lynch for sé cúlín amháin ó cín of dóibh. Comart má Cliath an son seans ag Dermot Moriarty an counts on ag Moriarty. Clé agus ar fóill agus cúgu ceannis ar fóill ag Cluiche Ollscoile Baile Átha Cliath. Tá sé tríal dún tartóibh. Mar deir sé anna bhrúteacht ón cosantóirí an dáhéh agus tá seo. Agus cic amach eile teacht ó Jack Rogers. Darren Fee. Tá Burton's on. Ollscoil Teicneolaíochta bhleac lí agus seans go siúd inis dul ar her scóir tastáilú rih an brise agus go dtí an Cliath Sean Reynolds an pass well bhí me cuioinmh go deir go dtí Sean Jones ag deir ar neis go dtí Danny McCartan tá fear na Ollscoile Shínton's on agus an réiteoir dalach an leabhar leis go gortú a chuir isteach ar comá gúiling agus réiteoir leabhar inis le den éigean nuair bheith lucht an leiseistigh. Spórt úl go maith go dtí seo. Seansan ag an dáhéh ach fearir níl scóir na dul tharn trasnán. Agus cíann sé sin gur dóna go héin agus sin go dul seachas an nómadí deirnecha. Den chéad le rónú guile do go nám fácha ag nóman na ggóla chur leis. Agus dochtúir dúrcha cinn tú bhfuil fear na Ollscoile go bra sa me an kick séir ag Jack Lundy. Fear bhaile an tír néomhóin. Deis go siúd cuasaí chormú agus sin a dul seachtaí na seoirí festais. Seach nóna a tharbh fuair anseo Coláiste eile fizí bhile teachta seach an son agus gortú chuirteach ar mar thóir na Ollscoile níor dhearú go an ihir dheiscin go fóla go muid amach ar Paulín. Tá sé marga go maith teachtar neisir na cosa an son. Réiteoir Barry Tiernan dúrcha dul seach a ríist ag leabhar leis. Tú féidir leis le nó raig ní dóla mé fiochantar slí gur dhearú sé Northern son a sé create go maith le buile fuair sé. Agus an réiteoir leis go sé líanamh go dtíon taobhlíne má tá sé gur tuile Coláiste a chur air ifir cuaig atá a gceist agus sinna Donnacha Gilmore chuman bhríon óg nura chulim ciile agus is go gasin farcha gágan se tá sé create an son tris an buile sin a gáilt agus tá sé bíon agus tá sé siúd amid an farc Donnacha Gilmore cimid ceansa cé tháinig isteach an áitsúd ach tá an kick séir ag go deir na feide ag Jack Lundy agus deis na fór na hairint ar chó scór. Nú an raibh siad tar neis dí Jack Rogers tá fear náisiúnta tris teach chun tosaigh. Siad idir a gá chóirla agus stad seo agus airhéanamh ó thaobh ionad agus an tonadí tachisteach. Chun bar chun tosaigh tá Bert an dáhéh ar Dave Ellington fart ar nó ní léon rial nua i gceist an son, beidir bhfuil rud ag an cleachta leis a gceann tá seachúngaí scóir tastáil rih an brise. Deis an son ag Sean Reynolds. Seála sé Colleen Reynolds ach an count son ag casa
Denim Shamak agus four-wheel and shot to counter stray in Ishika. Big D-Mog and Lord Desh na Crutha, Galore chance na Crutha. Okay, get there four-wheel. Kickmach. Lost Ollscoile. Clubber will meet curtha of curtha Nílin Chora im Hanord and Sonach. Denim Shamak make no one Roar alive. Don't I get over Lost Ollscoile Bhaile Cliath Stacha. Agus iad dollar announce for all of score elegol to dollar actually some shormy festish. Shelvan Sonic Rhino Tool Hard Winachon. To Cormac Egan better than a smaller Shelvan Sotrano and Gadisha. For Honey Shaki for Fihatrishan Sam Callanan. Russ come on. Agatera. Delta Sheard so to Cormac Egan. Tam Gamach Kashi third fifth score. Kulbarinish Trish Bugga Ele Shees agus Shana Killian Roach. She'll have a go Neve it found or Berhe Ossoid. Agus Nomad the name coach of Curtha Catching. If I know him Hanor to Denver Shamak but go Nomad. Osha second du Falka egg Cluiche and Ollscoile Baile Cliath. Third fifth score Ella. He cooling Conamass and saw Malinaba in some Cliath Leathcheannais. She'd find Kinta, Rhino Tool. Thought sure Carry Mahor and Tape Saw Cliath Napella, Agatera, Shaver Fehe Maliki Stone, Le Shelf, Din Onadi, thought Dirk Takashtach, Sam Callanan, Brewish Takagoni, Stickton Curtha, Fuxus, Donovan Gilmore, Kalishan Son Feka, Egan Ray Tor, Agastashin, kind of a bucket and Kang reached, Agus Buntosh, Nisifar. Cluiche Ollscoile Baile Cliath. Nishin Hogan, Dara Craig for Shay. Mhic Coolin and Cliath doing on Sotranona, agus Deshanish on Gixair. Bjarna Hina Makati Pair, agus Shingantana Lahamans on Lárionad, 4-4-4 Tranona, ach Shakas Shin the Canelica, and Fork, Arouse, Ganir agus Pogiha. Bocht Pella in Horier Gastacha. Kicks Eric Dara Craig. Rachel Dura kick for Nakadiga make for Ollscoile Teicneolaíochta Flag Clear National Costa. Son chance Egg Craig. Trio Coolina Heim shoot over to Tranona. Sulka can Constantor and Fork Gogant. Come beating a soul. Dara Craig, agus is Dolum sa action Derek and Míchéal Lahan saw. Stolum Gorbe Jordan Morris ta Curtha. Achrain come on counts on Sholta gone strainer be Haran Chasnonic Dara Craig. Agus tree like a Hainanish. Action one Ella. Rhetoric Farah Erinourador and Cluggerog will meet Trigale. Number Shakan and Coots of Curtha. Agus Guitar Schoolish Election Nimmert. But will Ollscoile one Ella Rivlahaum. Coláiste Ollscoile Baile clean counts on attack the Stock. Salval to Stiger Risha and Coolbarishan and Tarn out of Tranona should have Genta. Gus Nasta. Egg Jack Rogers. Shelf took a Agus Bird will Ollscoile Inish. Tashid Favru. Yenaka. Score Ella Diffree. But it's a Cliath. Guitar. Air for real. Lagir to Dara Craig and Sheo Counter for real agus an adog Lahama Shetunsa in Malinaba Cliath Leathcheannais Curn Shigiúir tá si de dul seachtaí na Shomri Festis Coláiste Ollscoile Baile Cliath 3 Coolín 1 ag Ollscoile Teicneolaíochta Baile Cliath in Cliath nach bhfuil haar mulle berte le bheith macánta. Búg faintín céadla il mórán díomh be si de going gan bhail agus an san tasúlaing go bheabhsóig rudaí go mór in san tairn na leaf anna gíling. Smachta go hauling round elastic triála sé Coolín Héinis in a Tráchtaire ó Dara Craig an captain agus sin tús mahanson ag an captain Rhetoric scuile leis an immert agus deis an tams ag Jordan Morris Iling Gheir Gama ach an muir ag Farah agus tá sé sásta
Score mahan. Tuach siad siar go Aaron Lynch bhí deis níos túisce an deis seo níos fearr leis go tóg Lynch an countsa toiste níos fearr ag a deire treis nó
Siachún amachar bar Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Agus Cluiche Ollscoil Bhaile a Cliath dúrach amach rompa. Dóibh ag súla an tarna le. Agus áide bhaintach insan Cliath súla going go méid caiid an na pelle níos fear insan tarna le, tá mé cinnte na himróí agus an lucht fiochanna dúrach mar i ggéine mar go bhfuil peletóir den chéad sco mar a bar go leor seansan ar stré séceang ar fóríl i Cluiche Ollscoil Baile a Cliath céad le seaceang ar fóríl ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath ach ar chlár na scór ag leathan 3 chúlín in aige héin. Feras bar a 2 chúlín ag Cluiche Ollscoil Baile a Cliath chuoinnig an tarna Cliath Leathcheannais sin dul agus títhe mórach a bar Kingspan Breffni sa Chabháin Ollscoil Olla agus Ollscoil amach beag DCU dóchas éireann. Réiteoir sin é ar tíorna na cinntiú go bhfuil gachtainna na hort na curtha ar bhuineáin is tólam agus mar bheith sé siúd san náid ceart caithfar an fel in ordansa i Bhaile an Abba. Cliath Leathcheannais na bliana 25. Clog tosna an réiteoir. Agus chun go mbeidh Ollscoil Teicneolaíochta go mar seachtaí taobh na lámh deise go sin fécinn amach in tarna lein ceann sa congart an lína bhábhar Ollscoil Baile a Cliath bheig an kick taobh lína. Cormac Egan. Feiceála go más an immert sa chéad le. Sin fear tháinig isteach mar rundí dúr go bhfuil sin é Sam Callanan. Níos mó fuinmh an isbeidir le brathan immert Cluiche Ollscoil Baile a Cliath. Ahrú déint an son, ifir trochaistigh sin é Ben O'Carroll chum an Naomh Bríd de Russ Gomáin. Ahrú bháisile go bhain déint go mar se ag John Divley banistóir na fórna agus dar nó ránóir na Gaillimh chumá. Callum Bolton. Ben O'Carroll. Coolbar mar cínsibh tá go chuntosach sin é Cillian Roach. Pass to Gúig. Fannig Roach an ar feig Tom Malín agus is a begur Teher an Cooley dhénig ar gúil an fel ige henis Bert sna sáir ag a deire aríonn leis an pass a hairt amach an Callum Bolton os na sár séla ag a gail deire Bolton fósadal. Well, dul chun cain dénta ag a deire. Roéisce an fel caiilte agus seans a Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath teachta amach ar dúnsaí an réiteoir ag scuile leis an immert. Deisina ag Jack Lundy. Spás os a Cornish ag Sean Reynolds. Cliaiste ag Joe Prendergast. Ó dúrach isteachtaí san tosa ag a deire chu sé teachta amach dí deire fí. Good talk of Stefan Son, and Dara Lovett. We've got to Kirstach with Jordan Morris at Glaham. I don't know if Mud and Tarn Lack, Madam Soul, Aaron Immert, agus Deshbeder, Sean Jones, Kansa, Galagashakti, Love and Coolbara, a Kalish Feckin Son, a Greator Koma, kicks there Mac Brunta. Cluiche Ollscoil Teachta in Vout 1 Ella. Into Brad Massoula sticks Lord from Acton Felta Charlie McMorrow. Desha Gateric, Aaron Lynch, Coolin Matsicade, La Chancer Coolin, Hitchin or Vulchin counts on. Oh, scoring Cliath, like Aaron Lynch, Shin Nees Fjord. See Goffa Carahane, Fantastic. Tarna Coolin, like Aaron Lynch. Founder Ollscoil Teicneolaíochta bhla ligging on first machine Méadú Múra an Ella. Shigiúir fannacht into number to Nadagus go féidir. Niall Carlin. Luther and son. Cormac Egan a Coláiste Egan. Hagan kicks here ace go gamad an Ollscoil Teicneolaíochta. So fé Dara Lovett. Chéad chance go siúd tarta fé score. Seas dulum gur bé Jordan Morris tá mithe de chuirtú sé chuirtú dúr gribh leam ach deisinis ag Dara Lovett. Leis an dasóg an countsa ag taistil gamad dúr Karen spotted dómh máise rá scór nimach tríómad cileag tús Dara le had ráta scóráil a níos fear agus íireacht má Haran Chasnán an son ag Dara Lovett. Chéad scór ón séanómad go dainn sa chéad le. Tá fada ag fannacht an tarna count Karen ag dó.
Bogan níos fearr beidir le braham dóibh. Sa cúpla numar tá caite in san Teicneolaíochta. Seansan istal a rúthar Barry McNulty. For Leitrim fé bhrú an son, a carina se pass ar tíirtí Luke Branach. Gur gan feileáil náis Mhic agus Cliaiste spás feice an son ag Charlie Drum. Na hir bhí garisteach Cara testáil an pasta go beidir go Teirneolaíochta drum ar Baile ach de gcónaí ag an Coláiste Ollscoile Garrett tríd an son tá Diarmid Moriarty fé bhrú áir dobar meas na gosantóirí an son ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath an kick séar amach go nóg an son agus faoi sibh dóibh immert níos fearr an dóibh in sa cúpla nómad tá caite sa Teicneolaíochta. Is Joe Prendergast. San Sigerson agus ar fóríil sin tuchtú ceanna tá ar stréicha. Cén sa Teicneolaíochta. Níos túisce an bháta scórála, níos ísisiil tráóna mar bhís na Cliath go dtí seo. Bhuinig gur sin Coláiste Ollscoile Baile Cliath cúig 8 an Teicneolaíochta an san Teicneolaíochta dó 5 ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Tá sin a bhád ó méid sin an sa tráóna mar bhfuil an dóibh cosanta nuachtar agus i chéad le na búta sí scórála fachas mála ag an dóibh tosathe. Beidir gan athróg sé am a chóhan le dul sa Cliath seo níos fearr agus oscailtí istigh an son ag Dara McLairney ach ag deire clúdach má hir an son ag na cosantóirí agus de sé glán agus nastáfan na talúntí Dara fí bhí seans an son ag deire idir compórta go héobh cosanta agus seans ag fí teachtamach báilháin eile. Seach sa cúnaí leith na parcá húsáid níos fearr inis. Dara loved cúlí nó kick séar an hána sé seach pass guard isteach an sodí Dara fí tá sé brúchan tá sa contúirt leis nuair dhéana sé sin Naisiúnta son dí Prendergast Joe Prendergast fé bhrú an son imthóirí extrachas Prendergast go hard agus Prendergast Taran trasná an bhearna is lú atra ríist Cairna go trí anna scór an son dígur san immertanta agus víidir feinach fanach dígur raibh Prendergast an níos fearr agus é sin Taran trasná aige. Má sé sin gá chulí na sa chéile Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Harvard Town ar fad an Sotranóna dhéanamh cool difriúil tarna barta dá tucha an Sotranóna go bháil maithan son ag Peter Duffy agus agitar le bheith bogad an tosaigh chomá. Siúr mar sé ceann son agus seansa Cilíonn Roche teachta seach san amtaí. And Charlie McMorrow. Ceim Martinson son Ollscoil tugus bearn éigin tríd sé hastíí nuhan son dul ghuiine go duine. Dechar teach tríd an son cosanta bh dhéanamh tá fearr síntan son os córan réitóra sin é Sean Jones ach an immerta gleanúnta ráidtá seansan só trasna an chúl a héon sé sin agus ar fóríil an 7 ceanna tá mithe ar stré. Rhain sé bhthóinis go mar scála gona bhí chéile te beáín tasaí agus stad se tuigeann an dóibh go bhfuil áit sa Cliath ar fáil dus na bútóirí agus dúis is a sin go cinnte tasí nó go héana marthór Coláiste agus Ollscoil agus mar sin a bheith Cliath chun Shigiúir agus an réitóiris ag leirt le imór de cáirta buíochta cíimiid ceann sa mar chasan sé dulteach an chéad duine tróna go daine tá seach an leabhar an réitóra. Three days before in Court to be, Sinead Darren Craig. Captain the Forna. Desher they vela Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath and Dó Julian Turner ho Dara Lovett kick séir agus an son Joe Prendergast
Bun immert bit with Deschelle and son. Ag Danny McCartan on Nave Lomon and Counta Haran Trasnon. Sor Coolin scoring Cliath son. Ag McCartan. Agus sin trí can as chéile tréimh se forlá sin isce cinnte Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Co-score Baile eile. Cluiche Ollscoil go túsan darla le cúlín ó Aaron Lynch agus í gafa cahar na go héin chun tosig. Le 7-8 nómadíon ús 3 cúlín as chéile ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus iad mór ar náis inta nimmert antá. Cúnig go méid an breise agus kicking tastáil más gach an na fórna scarúnt. Is mar ríist de Cormac Egan. Mahammer go siúd Tráchtaire. From the Sam Callanan. Shigiúir sád. Farh brúchan toscan son an isis teisig Ben O'Carroll. Far Nave Breed, Shlaun Hatrid an son O'Carroll fósadul chancar Coolín. Oh, ag a Darren Coolbar a teach amach. Dinta cúplúr mar sin ag Jack Rogers tá sé cróga. Agus ríist glanta. Misnach níos mónis le feiscin to nimmert Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Contastic, dí Dara Lovett. Loose an Cliath Astraho Vaun in san cúpla nómad atá catas tarna le. Rud a hasta go dóide. Chancer score. Johnson reached her for eel. On a deal attack the shock sin. Gain directly or stray. Harry William and son ag Cluiche Ollscoil Baile Cliath. Fog in the park at over a dóiag. Sin Dermot Moriarty up to Mhic. Agus cymryd gan second how Teicneolaíochta an Ollscoil. For 5-8 Teicneolaíochta sin Mark McAnally. Reached Farlow bhla Cliath Ballantyre Nevon. Agus Harry of Masha ag John Duvley. Tarna no Madigan san Tarna la. For na gubber gub Coolín or Coolín, Kerr Coolín and Tave. Agus Charlie Drum. Dusk reached could he Cormac Egan. Pass Cliath to Kintons on McLarney. Vinacon. Don't have Anacon Cliath. As man of you may or rather Coolin saw. Fiction a score Kinunach gone in cashed. Ach, we're solving Tave Howl. Siar. Desh Mart Herfe scored Derek Craig. Gadiúchtún took Sar Cossenton on a Coláiste. No Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Agus an Farlar Park at Tisham Sheeran on a Carouche and a Dara Rooney. Her name Jude and Cliath. Dáhibh to spawn to Vadnís Fiar. Sean Reynolds. Joe Prendergast. Kino. Chance Shig Dara feed Chachan Tossic for an toe. Les Moy and son. Fanach Sean Reynolds. Shadul Hernash, about one ella. Joe Prendergast. You were Gardic Turlin, Chachan Felix Schlaunu Hishtigan son. Dint Gamahikadera Connor Feet Tashe Favru. Agus Egadera, I mean, Cluiche Ollscoil Baile Cliath Dohan in of Untitled versus Agus Deshika. Digerni Tachtamaki Tain. Futurist Trino Madeta on made Kane a score and effect Tarnala. It's be Fecca in some Hade her father in Immert Truckakug Nomad. Poor Masha Hishin. Okay, Vaig Autinson Clay Canish. It was odd. And Ollscoil Olla, DCU Dokas Aaron. Shidley Kale Steve Mark at Bar Kings Band Breath. Shakunish. Aaron Lynch Dalkulin Mahimsha. Like Farkunt and the Mitron Ona. Sam Callan, didn't have Howl. Colmara reached Killian Roach. Extura Horsey, Kinchakal Sposs. Shigenson, Smack the Calling, Aaron Lynch. Here Dullishak on the Cossentoyen of Lynch, Squeal and Chef, Eruct Ord, Egg Lynch, Derek Casa,
8 gang de chance in Ollscoile go siúd. An score Murphy, Cara Coolín an taobh. Teicneolaíochta Leathcheannais ar an ansaí about one agus an Canson ag Jack Lundy. Cúntamas Teicneolaíochta. Curtha an son, Coláiste ar an réiteoir an Puerto Curtha. Sam Callanan. Lundy can hogan to héana stólam. Cliath ríist go dtí Joe Prendergast. Cara Tréimh Shigiúir agus Tráchtaire tá go leoch go dtí seo Coláiste Ollscoile Ceannamáin. Ollscoil Teicneolaíochta Leathcheannais in 2013 an counter na kick Ollscoil Cliath in 2018. Dar nó Ollscoil Ollas tóir ar an Teicneolaíochta sa chéile tá siad láidir ríist am líana. Cosint le déanamh Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Lundy has an Cluiche agus gic séir. Nóiméad díag tá siad clár slíag an tríd. Conor Fee. Deis an son. Danny McCartan. Ríist garda seachtaí lámh Cillian Roach agus seansa an cúlbáir teachtamach boutáin eile. Pas sin ag brúach go fada le Peter Duffy. Agus sé nóiméad díag catas tarna le fuair na ar cóscóir Cara Coolín an taobh. The lower score na túsan dar lethe. Tá mid cúna hóibh scórála le seachna hoc nóiméad nús. Kicks here in some flick in réiteoir agus deis ag Tara Craig. Callum Bolton. Leis smás an son ag Darragh McAlerney. Pass to Uig go dtí Aaron Lynch. Gur duine gáil tá nád níos fearr achúrsáil. Saolagus an eil go dtí go mbeidh oscailt éigent tríd agus beidir go dtí an son. Tre Callum Bolton. Carrick tastáil tá Bert las má Bolton fós le shellah. Ar naistin cúlbáir Cillian Roach is breá leis teach an tosig. Seanna Cleachtha le líis cumá dar nó agus in a club Coláiste. Lábhar lí rud ríiste Lynch. Gach shellah cótácht Craig. Cuiad ar tar fé scores dom gur Bhaile sin fell an son ó lámh go lámh. Réiteoir scuile leis an imar dularaig agus shellah gcónaí ag Peter Duffy ó chúla. Mark McAnally. Agus boutáin eile ar naistigh Cillian Roach. Callum Bolton ríist. Féidir duine third fé scóir sin íonna ceis deis an son ag Darragh Craig. Trasna go dtín cúlbáir seo beidir inis an chance. Cillian Roach le hiireachta tá ard, le hiireachta tá crying agus tá siad gafa cooling chun tosaigh. Féidir feinach. Hele héte fine bhí beidir gá nóiméad pasáil saolagus an eolach ag Darren le Cillian Roach into nád ceart agus iad gafa cooling chun tosaigh. Chéad scór le 4 uair cligeá. Cúgan ag 4. Jack Rogers. Very sa cúla gimmert an a fáirt sa clige dí seo tránóna. Coláiste sé tart bontáisian son Darragh McAlerney. Bhfuil oscailtan son tá rás stig ag Barry McNulty. Of 3 scores a chéile ag Ollscoil Teicneolaíochta Leathcheannais an Coolín Dernach sin beidir tris Cluiche an Ollscoile hocrú Písín. Agus ar national le Charlie McMorrow. Cuoine go scór Dernach chu sé gá nóiméad bhíidir feinach saolagus an eol go dtí go raibh Cillian Roach tíreach cós cór an chúl agus thug sé fé. Agus a cumar scéil go méidir go bhris sin an plan a bheith ann ríis an tamsa. Féic an Cluiche céine, Stíl céine, Sam Callanan. Tá Roach stig sa láir an lámh an áirde ach tríáil ag Sam Callanan an Countson ar imle Cearnóga. Batún beidir gan é harta seachtain cúlbáir Roach agus deis ag Ollscoil Teicneolaíochta Leathcheannais Tráchtaire an ansaí an cúlbáir a déanamh deithnis ar naistín cúl.
nómar díag fácan sa cúlín idir na fórna, cúgan ag a cahar. Rooney. Sean Hannafin. Mar chólótar an son tá Charlie Drum, Hannafin fós a dul. Cosint déanamh is Cluiche Ollscoile Baile Cliath. Is beidir bhfuil seans howler Dave, howlig Dara Fee. Actually Tráchtaire Himróid Titmar Nash an son. Sean Dara Lovett for se cúlín ó kicks nor hanna sisteach. Ag an ris agus Nish Keane Riley. An taobh ság fanachtá Danny McCartan. Agus an fellan is ag cúlín amán again níos luha. Hannafin. Bhfuil slí ag an tríd. Tá se cosúla Cliath fella. Keane Riley. Third fé score ach sin ar héamh na lámha clé. Agus ar fórí deigheang de seans na isis ar stray agus sin éimisteach sa den ó Modernach. Cúig an aige cahar. Dún go raibh ag cluiche go raibh lucht leanúna riamh chóciún is atá si donta I Mhaile Abbotstown óna. Cluiche Leathcheannais Shigiúir Peladóiriúnta ar an dáhéamh ach fear iar caiid an na pelle bocht agus the mar ag raibh cúisríomh rialacha gaharútín curtha an nua is léirú an cluiche pelle beidir an sa tróna an Cluiche. On. Return Cliath with her Nash. Dal Havely Morig Taveúr and Davlina. Cos Ura Rud Fear Hocht ag Dura na Himmerhan saw. Kicks here ag Cluiche Ollscoile Baile Cliath. On to Charlie Drum. McMorrow. Catch Coolbar Átha an Tosig. Tá sé seo seanna Cleachta I Cluiche Ollscoile Baile Cliath dul saolagus an álagus an son beidir steach sa lár agus Cillian Roach ag fanacht. Third free score. Roach ag léic ríis mas féidir an pass a thar chuige tá sé gehanis an Coolbar cúlín amán ó cíanamh ag féidir bhfuil slí tríd bhfuil tá gá láh mór haimpel an son ar dint go sealamh cumad an son Tré Ben ó Carroll agus slí ag an tríd sinna hastín Ira Garrionig Turlington son ó Barry McNulty contúirt sneacht ag Turlington ag an son Gaulish bhí sé cóhart ag tá brise ag Coláiste na Ollscoile seo chun Peter Duffy féhrúiste an son bhfuil lámh leicha air agus ar an talamh tá kickim isteach an son Coláiste an réitor agus kicks air agus faoisimh Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Deis an son Tráchtaire score ag a deireadh Dá Jane Teicne Cosantóirí. Velga kicks there to Tráchtaire. Came second. Agus came to it. Should clear Cooley on a close score and so. Coolbar book contest section. Jack Rogers. Nomad Martian to go down fucking so. Cúlín idir na fórna cúig gunna bh cahar an Míchéal a ríiste score ália bhfuil deisir cúlín an cóscóir sin íon ceis fór. Number constant initial did bh Cluiche Ollscoile Baile Cliath. Brú chun tosa an son tá Sean Reynolds. Mac fad le Joe Prendergast. Ní bheith sé géirí kicks éir cé leis sin dír mar tá déint an son. Charlie Drum dír chus cór an cúil agus tá seans inis. Ar score Lundy leis an níró de gaith a tugadh sé héine. Richard Clark duna chumá agus seans go bhfuil míist chuirta buí eile agus é sin nachtathe
Réiteoir Cliath Spórtúil go maith go dtí seo. Ach seo stad Cinúnach. Deis Cinúnach inis. Na fórna chormúd an tríú bhát an sa tránóna. Ag Lundy. Dúr cos cór an cúl. Brúar tam go macht. Ní Lundy má se nach Dara Lovett. Lovett féhrú. Lovett ar an seasnán an tarna cúlína go siúd. An tháina sé isteach. Agus don tríú bhát a tránóna tá idir cos cór cúlín an taobh. Is tá seach sa cúg nó méid dearnach. Gach sellefan is cótáchtach. Cuinnig go méid an breise agus kickan am Mohammed fós corram ag deire na himar hansá. Seachún Coláiste Ollscoile Bhaile Cliath. Brewer an dáhíhan is. Dhéiteach go meach scóráin Cinúnach. Pass me her strain son at the Coláiste revision feice an Réiteoir. Scéalinn sin go méid kick séir ag Coláiste Ollscoile Bhaile Cliath. Ar nó na mailteach fór ag tírim. Agus go mé hógan Ben O'Carroll. Leis tá sé rád ón cúl. Tá siad fáinach. Tá sé sin rógharad. Se botúna se hé sin. Sin of tucútha ró éasca. Agus tócha go marnis, bud a gúil an chuéis na seolta ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath. Pog an tosa go ríis ag an Réiteoir. Siag sa cúd nó dearnach do go náilm. Nómad na ggóla chuir leis dar nó. Ach sellef agus stad seo fíor Cinúnach. Cúnig le gá bhlína nús. Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath chuir as an gomórtas leis an bhuairna cúga raig chunéamh óchant. Fánartha imacht. Agus an gomórtas an sa tránóna. Leis go leor sellef ar tránóna ag Joe Prendergast. Dave Howell, Cian Riley. Clogurach will carry no to Gnam Falcon. Either Gá Corla, Gá Raishid. Terra, Brin Shamach, or Jack Lundy. Bhaile Cliath. Either Pound Dave, in Dave Howell. Will Schlieg and Treed and Son. Here's the Tráchtaire Dach and Son, agus tá sé sin imethe Yesh. Agus fóríl bhí deis glórmhar an son ach aon count ag de seans na caiilt an son. Agus an buntáis le sellef ar náis ag an Coláiste Ollscoile. Seach fada le Sam Callanan. Agus ag deire sé deis an álathógant. Agus dul siar. For an air cóscóirt an trí bhát cúlín an taobh. Iadach scóráin na Cliath seo bhócant. Peter Duffy. Bhócant tas uiristí Sam Callanan. Slíag an tríd. One pass dearnach sin am her stray. Deis brought eile ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath Chapter an Unsaí. Is some gúil siad níos bríomh le cúpla nómad an ús. Dáhéibh ag tuirsiú go leor ratha déanta an dáhéibh. Ach scóir sin an rud is táchtaí inis. Pass a seach go fada le Joe Prendergast mar dúirt mé an eálaach ach an countsa caiilte. Good ar náis an son ag Coláiste Ollscoile Bhaile Cliath. Déanta go maith an son mar bhí Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath ar an Unsaí. Agus inis le gá nómad agus 5 second fáca. Deis ag Ollscoil Cliath dul ar an Unsaí. Callanan a ríis. Feicála go más na pass na cúpla nómad an ús agus kicks ar le gnótha. Road ón cúil chun tard féin nú an Cilíon Roach chun tosig. Déanta an club, déanta an cúnta. No, tá sé tóg go Marco. Tá imthúirí san measure Dave sa. Peter Duffy. Be siad fáinach mar tá spáintin san tarna le. Agus tá cinnte go méid Roach an cúlpáir lárnach sa Cluiche seo mar tá inis aige. Tucha sé héanamh a fáinach. Clogurach go muid isteach sa tarna nó modernach. Nómad na ggóla chuir leis an seasca. Leis Callanan a ríist. Lord an fár clúd aige. San tarna le. Sam Callanan a gcónaí tríála sé cúlín an countsa ag Sam Callanan agus a ríist isteachtaí lámh an cúlbára. Jack Rogers am orlach nó go eile bheadh sé dul tarn tras ná Níl fanan an scór mar bhí cúlín an taobh agus nómad agus cúpla second ná ann fáca. Bhfuil bútóir in ceachtartas na fórna. Sin aon ceist fuór go stad seo. Seo chun Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath brú amach a ríist. Mar bhrála dul dín Leathcheannais.
They've scored all it, so Teicneolaíochta Curculín Amsh Kashud. Gonna Pera, Masha. And Coláiste Ollscoile Baile Cliath. 3 Hen Contosig and Risha. And Cliath on Ishel Gojo have scored here. Matt Nolan Nish, captain of Forna Trónóna. She's no modern to go now. Harim Caradoma to Leathcheannais or have found curtha van curtha, yeah. She's our Dort Jack Rogers and son. Masha Gach Shelv. Gach Desh, Gach Chance. Kinuna Kegastad, Shashakung Keen Riley. Tave Sota Matt Nolan if not. She did have couple came, look at him, Saulag as an owl. Sean Hannafin. As Joe Prendergast reached. Matt Nolan. Will Bootor and Capture this the foreign in Ganam. Shaneen Keshford, Keen Riley. Lundy reached. She did Brew Contosig. Hanginish. Jackson Coolbar Rogers in some quid shot and fork. Shall have it Matt Nolan. Then Egan Tardfay. Reynolds and Ish. Desher's score can count on a Casa, Neil Coláiste during Raitor. Agus for Elan Sonic Lundy. Shin does a chance in a Kylta. Shakulame and Coolbar Rogam Nomad. So another on 3+1 of Viaun. By 3 Nomadella Erelide Pagolam and saw. Elaine Clor in Echer have and Tavelina. Nomad with him Stachenson and Coot of Gortek a stad shot. And so Haran Lean Agus of over Ollscoile Teicneolaíochta Flaclia will Bootor Unta Shineen Cash Lundy Le Shelf and pass Shaxalor Joe Prendergast and Ish Prendergast yet Lake of Died Prendergast Cash and counts on the Squeala Ueg. Oh love Laga Erigus Air Talav Deshin fella Hartuig new third face score bader. Okay, Derna Feta kicks Eramach. Vegaun Agus Shingen Am Curtha van curtha Nish na Forna Erco score Cooey Coolin and Tave. Where does talk to you Nish? Tá Shelf Nash a Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Cashid Fadna Parkinson Malin Abba Hastel. It's Niva Nomad Gale Cut. Nomad Leher Lied. Desh Northern Sun Bidder Ollscoile Teicneolaíochta Flaclia. Fad Uginish Darren Himmerhansa was the phone Erco Haring. Can you make out Brescia Mohammed Fos Cocham der Himmerhanson. Tá chance one ele Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Cashidanish gone kicks Harry Kale nach Hirad. Here to Tach Stachenson, Ní Dolan Gimesha Shin crying up better go chance Stig and she may have Fos and Prabba it Tach to Mackenson Tasha knows Ed Fella Stig Smacktonson eg Mark McNally Tashid Favru will kick there. Oh came in a submission son Dirk Marvier Davella Levi Captures the foreign chance Conson better and British Big Ollscoile Teicneolaíochta Flaclia Tashid and fell a Hamad Verhain Agus a Vugger right Joe Prendergast Immer to Ella, ní fada inis an Ado Gerrig an son up a chance one Ella an son ag Ollscoile Teicneolaíochta Flaclia Brisha Treed an son Danny McCartan no Nave Lamine Lundy Lín Taobh Howl tá Berta Fanacht Will Rodegen Clachta Prendergast Fecála Camas na Cluiche Tíar Fad Cadisha Mark Clayton son Tá Desh Ag Ollscoile Teicneolaíochta Flaclia Tá mit 3 nómados caun na Himmertha an Seasca agus Desh score Kinunach an Sánach tá sé sin well níl sé as an immert an Brisha smacht go háling Istig an son better go Desh well tá siad imreachta go contúirteach chance an son ag Danny McCartan for real oh here na Shin agus an Ado Gerrig Sheta agus Osna is look on Loch Lanton so go mega an Brescia fiún so mar in Riverton Caidán Pella go bochtan so begaring Fanacht agus dead omad fego ach Creekna Trish gná auman so Coolín an Taobh beg fihan omad de Cruútan Osar Goran so Malanaba
Seachún an Coláiste Ollscoile, Baile Cliath, Harnáis an Mhór Bark, bhí deis ag an dáhéamh, beidir blog a taobh có 6 a seomí feiste tá sé mailte fuór an Tráchtaire i Bhaile an Abba Cliath Leathcheannais curtha Mhic Shigiúir beag fihnómid ar leid sa meis tastáil íireacht a dhéanamh chun na fórna seo scarúnta Míchéal críicne cúlín an taobh tréis gná am agus dar loved le kick séir an scór darna kick raibh seans in dhéag sin ag an dáhéamh dul ar clár na scór níor dheirigh le ceachtar có agus mar bhí mé an níos túisce an Cluiche seo gan a bheith ar caiideán in néchar mar a bheith fiosúil le peletóirí chóúntacha i Mhór Bark chun dáhéamh agus rialacha an Cluiche se an cúis le sin agus dí is líon chun go méid an cummórta seo aistrithe mar réon leis an idir chunta agus go méid na rialacha nua a bhaim agus go méid lús agus fuinmh agus action níos fearr na martá fecinn so Tráchtaire na réon cuma and meet na lingan so is doch atá in Venus nu Mars atá le fescin dúr chus mo córamach an so ach sin níos a tanna bhíúr an fécintir an réaltíine teachta níos an so ná chuid an caiidán peile sa chéad le achtá fihnómad inis ag an dáhéamh cuasaí a chatharú agus beidir go méid anna chóra inis as seo go deir tásúla go. An réitóir sin i Barry Tiernan ar míist fnachtí go méid gaine ins na háte go ceartacha be kicking an darnó tastáil Mohammed Cochram ag deire so Catisteach Sullivan son ag Coláiste Ollscoile Baile Cliath agus ag Barry McNulty go Harnáis go héifh ag Ollscoil Teicneolaíochta Cliath dáhéamh tharbh aclaí an go cuair sin seach na machartha beidir cúna mar na Ollscoil Teicneolaíochta Cliath críicnú go láidir kind of a green son le fescint ar clár na scór tá amhanis sé sin na choirí ceart Niall Carolan chun Ollscoil cúcholing amach tí Joe Prendergast Cliath má imar go siúd ó hús an Tráchtaire na Prendergast taistil agus go deir an pastí Danny McCartan ag dar loft go chuilí nó chic na sire ónar tháinig sé staach ar bar Slean hat trí bhfuil Ollscoil éigent an son agus deis a gcónaí ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an count son ag Ollie Brooks is tóla me go deire scór táchtach in am breise agus an chéad count tacan son ag Ollie Brooks agus staach dúrchan son mar an dí Harlíonn go minic an breise bin gach scór cholúchar agus dúr cholúchar beidir le cáchan an gnáim an áíire sé ag go cuaig tá si gafach an tosaigh Token son mar agus na fan ar Ollscoile Baile Cliath sé fí róada tuair tar buntáiste dómh kick séir go óthir Dave Howell sin go hochrú báin eile Northern Sonach tarna Eric Smart ag Conor Fee Funnimh níos mó an Ollscoil Teicneolaíochta Cliath ar tháinig siad amach Jack Lundy mar thuir únta chun dáhéamh an Tráchtaire taobh sa an fácht Joe Prendergast a glóir na pelle Cloch an Leah darno beag tamlín a fleachtaí go dtí an fel chuige Nis sé tú Joe Prendergast Chuck an tasach gomáis na Jack Rogers Prendergast a gcónaí Chaméigant rinne sé chur Harnáis an son agus tá an tasach tá Mac Nolan captain Tráchtaire Prendergast a ríist
Brúan son of Cluiche Ollscoile of Leathcheannais mar Cinsibh. Ollscoil sus begánin. Teicneolaíochta, Cian Riley. Garrett Treed, Oscailte, better goal chance against cool. Cian Riley, Fosadol, Cian Riley, Lena Gorn, Agus Ton, Tarna Coolin, Míchéal, Sean Sonaco, and Grace Nasholta. Ollscoil Teicneolaíochta of Leathcheannais, Agus Craig Ma, Egg Cian Riley, Lena Gorn. Shafta like a Cuig. Curtha Hain Shirak, Shigiúir Sonnig, Ollscoil of Leathcheannais. This kicks here at Dalhora. Búta from Kyle. Ein Kesh for love is under Hanish Damaka, Cluiche Teicneolaíochta of Leathcheannais. It's Rish Curse Stephenson against Cliath. Queenig O'Laham and some Ganaam, Shishin. Under Hondi's Mark, Trish and Brisha, Trish, Chuckanoma, Nina, Go, Hulin, Imsha, Cluiche Ollscoile Baile, Cliath, Sonic Aaron Lynch, Agus Killian Roach, Agus in some shave chicane, Cool Hulin, Imsha, Nish, Ollscoil Teicneolaíochta of Leathcheannais, Keeleen, who will sheets on Nish, Go, Hulin, Contosser, Shot to Naga Cuig. Shishin, Devrogue, Dara Love it, Yarrick Leway, Hamad, St. Immerton son. Should have spawned his siar, Marvick and Ed Felon son. Bútar Nash, Cluiche Ollscoile of Baile, Cliath. Agus Mhic kicks here and son Howl. Untitled Chapter. Gefallen so. Marvin Mayra who's the Juchu Count in Echer. For checking. Killian Roach. Mark McNally the spot. Fell Stig. Juchu Gerbaul Quiga. Nash Guinish, Mar Fass, McNally, agus Mar Luther, to Ben O'Parrell, McNally, Asha Dr. Nash, agus Idera, the Rhino Tool, third phase score, own Kulbar Favru, and Todd Derriganson, no Tasha Mehishtox the Leanton, Tasha Mehishtox the Leanton, Shannon Breheta Tuka, O Eric Rhino Tool, Shakti Jack Rogers, agus Cuma Haran Lena, to Knockin down on Sonner and Kulbar, Himmiger Vulshan Kula, Begla Feshkand, Ach, on made a Higginton cool Tuckanson. Agus well Shin scored Kinnunakanson. Cool egg. Cluiche Ollscoile of Baile Cliath. Agus E Gaffa Contosig. Moment focus Kate. Drives it down Brescia. We went dear Garog about cool Kinunuk. Fin Counson Conspodach. Kulbara Leshelov, Gadera, Wayrog of Sheharan Lena. As he got a cool in Contosig. Shwil Fragger Logger Paunig, Ollscoil Teicneolaíochta of Leathcheannais. Son, she done turn years, 6 and 3 years, condition value, because didn't come on son of Derek Niall Carolyn. Struck it into us, because well Dasher Coolinella co scoring son. We're Cochram 3 voucher for Alcadisha. Chance in finished on Gahar about it. Tastal can do Cochram Moon Erict. Ace Gata, Gesh Lesh Gownson. The Rokulina Glove with Gadishan, Gownson, or take Cassa again, no Medernach. I guess, well, Neil, Cassa, Dear Clash, Shigton, Coolin, Trio, Coolin, Marshag, Dara Lovett. I guess Tommy Corrington, Gahroop out, and he fader in the four in a shot, a Scaroon Tony Kale, Hena Cuig, and not a hooked. Dara Lovett. I guess 3 kind the Eric over kicking the Sarega. On for Kevin Rachel. Rachel Lurgan Pella kicks there begin to make Cluiche Ollscoile of Baile Cliath.
co-scorer. Clugrá Will Ronomid Focke in Chéadla down Breshan so. Shelf reached a Killian Roach. 3 scorer going to Céadaoin and Count Tráchtaire and Cool. Ollscoile Baile on Cliath. The Brew can toss against on. We're costing to the Dana Vir Garionella is chicken son. Prabba. Yadera. Over Ollscoile Teicneolaíochta flag league is chance to shoot Tráchtaire. No one can left Focke. Score on Ella. Riv shade in the Fadoge. Shaneen Kesht. Jack Lundy Tráchtaire East. She'd sauce the tree cooling for Aimshach or in Bhaile cool Gaelta. Healing Gulamid Marvin or Idera GAA Mansa. Shocking Sean Jones. Destination Matt Nolan. Federal first worrying into hard shot and show me festish. And Cliath held to Dara Fee. Chance reaching Sean Reynolds. Fine of the Lawrence on. Shigerson no Modernic. Míchéal down Brescia. Desha one elevator going and so egg Jack Lundy. McCartan and Townsall. Keen Riley. Tashid Harva fine at Lundy reached. Nashkafada le Sean Jones. Berter Dave Howell. Maurice Fresh and Lon Cluiche and Matt Nolan. Acting Cliath or Huston Cluiche Gaulesh. Ronom and Cat. Saulagas and Owl. Achursal. Her Nash reached the Ollie Brooks. For Shakulin Mahaktus. Kate Treasure down Breshan saw. Keen Riley and Ish. Spals Pedrick Sean Reynolds. For Nick Thurshoe. Tamagamacht saw. If I doing an ish in the Fadoiga. Kate and Nomad Hart. Dunagant able to third fay scoring so Shaneen Keshford. But it will Desher Dave Howlick along Coláiste and a Nolan reached. Sean Jones. Sinead A. Dohan Fekig and Raytor. 3 Nomad Cock and third fay score. Trish a Nomad Diag and Adog Shaitanson. Egg and Raytor. Agus the Coon of Danish Swedish Shtachtis and Shomri Festashid. Tamid Eric Ho score. Hena Kuig. Egg Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Ochtkulinig. Ollscoile Teicneolaíochta Baile Cliath. Sos Nomad. Since on the Nomad El Vacant. On Mhic Bútor. No Mhic kicking Egg Tasdal from the Fornas Garund.
Den nó le dul fécinn to Mhic búteoir agus cean sa fórna seo dul ráidí Cliath Canis chun Mhic Shigiúir. Nu an Mhic kicking ag tastal chun í descarúntóna chéile dá meng se chur síos cúpla euro is tó me gnéing se gostáide go Mhic kicking ag tastal mar níl éon rodachtar in áíire antá tráóna agus a cúlagus cúlín ag Coláiste Ollscoile Baile á Cliath agus 8 gúlín ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath a ceisna a gcónaí féin cúil sin beidir a fuair in san céad le breise Rhino túl chugisteach cúlbáir le sellh Stóngar bhúil sin cúla tucha go deire go raibh sé leistigh agus thar an lína Friála me sin éiscin tar ríist ar Bhaile ar éon chuma réiteoir ag fearra cinnta gúil go haing a réig agus fear bheith Cliath Barry Tiernan tasnú an chuid dhearrig den action oscailtan á Tráchtaire lámh an áard agus an buntáistá tartan son Líon Castló take seachtain son ó Bhaile an bhuileann sa gaileh Peter Duffy Chúla chun mór Lár Parkinson agus deisir rístan son ag Ben O'Carroll cinnte gainge geolas brúta chun tosaigh agus stáid seo agus Callum Bolton in isis taobh such an form Paul Honeyman sin tu isteachú chun son chumá ar lítrame si go más le Leathcheannais fu sé gá chúil a dúnas le Capricanis gona cirí an tatan Chicago agus deis an son agus Sam Callanan Cúlbáir glorg na pelle má hen si tar náis chuig go beidir go meid seans tar fé scór Dhéananig tuach siad tar siad seans iar Garryown ag Turling agus da cuaig chun Spórt rís féin ceann Iar cúmhéidir agus dahid Coláiste Ollscoile Bhaile a Cliath agus seans tar fé scór Níl éon stúa chur go luúir an sá luach éon fúinte bháin le go héon ceannacha agus seantanis é Cillian Roach fu sé cúlín ón immert níos luúthe deisir an tarna ceann an son sé cleacht go mar rih an cléthe go bra ábaltó heh Iarachtaí mar seo chur thar an seasnáin agus deis Coláiste Ollscoile Baile á Cliath a chur cúlín chun tosaigh. Ingrán le iarachtain tos ar gain antá. Se chun Roach. Iarducht, Crinnes agus cúlín ag Cillian Roach. Tarna cúlín ag Tráchtaire. sé gona 8 gúlín agus an breise mar bhí mé rá luach anna chuid ag buint le go héon scór agus imthóirí an dá heh tuirsiú Dan McCartan bhfuil scór inis chomó cuasaí in Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath a bhfuil déanamh an son ag Sean Reynolds Baile aige Míchéal We're costing to the den of lads in Ollscoile. Deisinish Niall Carlin Murray and Dalhavige Carlin Agoni Pass Garrett but a good chance on son Dara Fee Ashe Teicneolaíochta in Lár Park a Pog Tuscary Sean Hannafin Iling a Teicneolaíochta scare Mach Joe Prendergast Bader No, Rano sé Matt Nolan ag Adara Awn Gamach Agoni and son Beg na Karen Omid Kasha Shelevin son ag Lundy Dara Love it Tricolín ó Hicna Sarah Fai sé go siúils an Hana Shishach Reached Matt Nolan Dapper den Egan Brisha Treat Contared for score Chance Inishik Sean Jones Gymna hef scoreola Tráchtaire gan ein raimse but a commission a lech my ancha dash in Tavesa so Joe Prendergast reached Hannafin Donna Ruhan
Sean Reynolds. Dí Dara Fí ríist. Trí nómad Geall leis dul saolagus an ail. An slí ag an tríd an son ag Niall Carlin. Sear na ríist an tam gomacht. Cúlín idir na fórna, Cúlín Dernach, Cillian Roadshow, kick Sayre. Cúlbar a Coláiste Ollscoile le Bhaile a Cliath. An difríocht Átha agus Stadseo. In Aun Breise. Cliath. Tá bocht agus an oíire anabhacht. Niall Carlin, Blochal má déint an son agus an Breise I bhábhar Paul Honeyman an son for sé gá cúlan tat an Chicata. Seo chun goach inis an Coláiste Ollscoile Bhaile a Cliath. Seans ag an Gosantóir teach an tosig Ryan O'Toole. Will spás stig níl déint goach an Coolbar Jack Rogers. Agus obair le déanamh an sonach Sean Jones ar Nash Cné Bhailú. Cai sé dé chuirmach Ríistí Rogers. Táim goach seachas cúnoméid na canis. Táim de méthe agus Cúlín idir na fórna son Prú Congant an taobh lína. Tá sé chur an trasnán lena chus an sonnig deire ag David McEntee fear na míad tá seach go mamar an dí agus an kick Sayre tóca go mar ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Sean an son ag Conor Fee. Mohammed Cormac deire ag kick an Eric ag Tastáil an son. Reynolds. Martin Cliath an hawl. Tachta seach an son tá Danny McCartan for sé Cúlín Nuaníos túisce McCartan fós a dul. Ag deire. Ar an lína agus bhfuil ag an fecinn son ag an réitóir. Kick Cúlvéidir is dahad nó kick Sayre. Jack Cúlvéidir agus dahad. Agus deisenis ar Cúlín an cóscóir Lundí leis an bheil. An heileh. Agus bhail deis na fórna a chorra mú. Ar Valentír Névón an thuairsínta le curtha hawl, níl se an tart féin cúl fó. Peter Gúlver ag an timbre sús Lundí le Shellah ríist, tá sé plúchtiste Gúlin Crú tócan son ag Lundí an council Garrett tá Chalí Shellah son feice an fear dhéanaan Chalí sínta an beag deis níos congríd an chúl ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus seans an Cliath chorra mú ríist. Hína sé gon an áda hocht. Sé loved a Hogan Council, trí Cúlín go dtí seo ag Dara Lovett. Sean Countess táchtaí ar fad beidir. Trí nómad as an de fácha. It's an tarna tréise Aun Breise. Ollscoil Ulla agus DCU dóchas ar an Americans an Cavan. Céh ag Loha. It's an Leathcheannais an Council ag Lovett. An Council Haran Shaston an Cahrú Cown ag Dara Lovett. Má bhí brewer Vigadain. Níor chuir sé steach ná machar agus tá míad chorm don gúigú bout an sá héana seach le nád an ai agus an cosúlacht ar scéil go méid kicna ag Tastáil chun na fórna seo scarúnta Míchéal muna dag an scór miúilteach ó áit éigent an son. Chalí Shellah an son. Suanis le Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Scór Dermot ag Lovett. Cúlvéidir siúd ó kick Sayre. Gá nómad fácha. Mar sé Naisiúnta Cúlbaris na Jack Rogers. Fácha siad féin Cosantóir go fólín ar aon cuma. Déannig scór bána go ónsá. An tart for score agus an son bh Coláiste Ollscoile Bhaile a Cliath gan duine déanamh féin fáún agus kick Sayre chéile. Shellah an rud is táchtaí tá sé stig an son ag Jordan Morris. A cuasáil roinnte moróí glorg na pelle tá si go léir inis brút chu tá go hainge is stig an san cuid seod an farc. Is ná riamh chuir bhfuil deis an son ag Cian Riley. Achtain Cliath an spás an son ag Dara Fee. Sean Shanstern beidir an lán tasí inis Conor Fee. Dul go go duine ar Naisí Conor Fee a ríis bhfuil seans a stig an son an count on Ibrahim Stack agus tá sé méthe Haran Trasnán. Is some gur Lundí a fór an count sin ag deire. Tá si gafa Cúlín chun tosig nád a de gona héna sé agus sin scór cinúnach an son ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus nómad fácha. Nis bhfuil scór an chóscór le teacht nó an lór an Cúlín sin bhíidir féhrú ach tríochna agus snasta. De I gcuineh héna sé agus an brúanis ar Coláiste Ollscoile Bhaile a Cliath.
Tá siad san an Ullscoil ar brú fantastic. Tuigeann siad go gaithig. Se chun Sam Callanan. Is cúine siad nach féidir dul mórán Harrow mar nuair bhíidir gútamáil níos túisce héidir an réiteoir an adó nuair thug sé mórán deisne don nimbert dul as. Nú don líró dul as an nimbert agus caiisiad arach bhfuil a brú an son ó tan ceann go ar Nash. Ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus kick séir can ó an son ag Matt Nolan. Scór cinenne tá siad féh rúis bhfuil Lúsanta tá Joe Prendergast an son más féidir leis brú an tosaigh an cúlbáir te ar Nash. Pass amach an sa D. Jordan Morris agus bhfuil Coláiste Níl ar an réiteoir. Níl. Well, tá deis fós a Coláiste Ollscoil Baile Átha Cliath a níos mó drama sa trucha secondariach ná mar bhí in san 8 ó chuaighrá seachún ar ístíd. Seachn son tí san an farcar tá takeisteach mar an tí chomá. Má sé an baint se folamhathe an tá tránó na bhfuil lámh chuir seachn son sealamh rud is táchtaí tá imimeteach in ann cúta van Gurtan sa in ann breise agus an ceansa chungat an lína Haran lína be kick taobh lína hawl agus é sin I bhábhar Coláiste Ollscoil Baile Átha Cliath big deis seoáin eile tart féich hóscór ach ní mór dómhanis dehannas I dhéanamh mar denna amachach meid mór an níos mó ná 5 second Machtín Coolbáir Cillian Roach gá cúlín aige ar ceart tríáil ar a gúlín é héin Beidir go deach sé ar Nash chuige Ryan O'Toole an deis dearnach inis an Mark Tóca well seo é Beidir go bhfuil seo an deis dearnach Caiisi tart féich scór in áíir tá mí nómadós ceann an de in san tarna tréimhse down breise bhfuil cúlín an cóscóir teacht sinníon cheist fuair Iirecht Ard agus Harrod Trasnád cad é mar slí an Cliath a chorramú an son agus denú amach go méid kickanna ag tastáil an so chun na fórna a scarúnt ó Míchéal an so denú amach go méid an réiteoir fear ar an nóradár agus an adóg séite an son is stolam gur bé Barry McNulty I gheimse an council tá sé sínta curtha cíimiid ganach an ach beag kickanna éiricha ag tastáil ag deireadh na fedantoch an na fórna seo scarúntá Míchéal fannig íling ní léon tethe ó Bhaile an Abba go fáil tá sé críicnathe tríis ann breise héna seacht I gona náda de fannig íling kickanna ag teacht gan Bhaile
Nis kicking Erica Tacht con fécant cé a bheith dulráid Cliath curran Mhic Shigiúir fe cúig an scór darnach sin ag Barry McNulty go déanach in am curtha curtha in san tarna tréimhse down breise agus in chéad kick tránóna le bheith tóca ag Jack Lundy ó sa chomach tá Cillian Roach. Jack Lundy. Agus an cúlaige. Gus nasta ísleisteach san angach. Nis Callum Bolton. Os na sár sélig. Agus os a choramach Jack Rogers. Cuine cúil bird cumasach sa cúl tá seans go bheith ómist sábháil nó ró sa le meid an cuid siod an drama stig tránóna. Ag seachún inis Callum Bolton. Rogers os a choramach. Bolton sa sputa chéine hain. Jomis na bheith an sog a ceann na bhada capam. Mar níl éonra didir na fórna seo. Go hain eile ina lína isig sa lár. Nis gan ceann san a hógant. Ali Brooks, han sé seach mar anna agus fuair sé cúlín ma. Tónta cuid ama. Tá mi cinnte go raibh ar Cliath na gicin éirice roch na seachtainna. Brooks i gona Roach. Kicking Erica in san Leathcheannais. Tónta cuid ama. Ó, tá sé gaithe go deire. An brat go deire cailta chuirneis. Ali Brooks. Nis sin céad den eile an Teicneolaíochta sin é Paul Honeyman. Fer bhaile na mór i gúnta lítrama. Os choramach. Jack Rogers. For sé gácúil sa Cliath Cathracanis an Teachtain Scatú nimmert Ollscoilte an réit tuairtíir go cinnú gúil an spotta airmse ige a gceart agus tá ag deire agus an cúil bard nibh cinnú chumá Jack Rogers go bhfuil sé in san spotta ceart. Seo chuminis Paul Honeyman. An na fórna airingt ar chóscóir boutáin eile Honeyman agus mi an son an cúile búlta. Níl cúlaige. Stoppe ag Abbotstown. Dú a hain. Tá buntáis is Ollscoil Teicneolaíochta bhlá Cliath. Agus Sean Jones ó Nis Queen gan ceann san a hógant. Fiad a corpan cúilíonn taobh tris gan am. Hena seachta gona náda de tris an breise. A kicking Eric tasálinn sa Mhic Abba. Chun fécant cé bheith go dul ráidí Cliath curran Mhic Shigiúir na blina fé cúig. Sean Jones. Oh, stop ag an cúil bar a sábháilúnta ag Cillian Roach. Tá míid corm a ríist. Beidir, má dhéann siad an ceann. Fé mar rágamach sábháil má. Ceannas na cúlbáirí agus tháinig sé ó Cillian Roach in san spotta ceart. Nis Ben O'Carroll. Ó, stop ag an cúlbáire! Gáthbháilúnta gas i chéile. Ben O'Carroll leis a ceannta ach Jack Rogers. Lá an ábalta chuige fóstóin ag a héin a bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta bhlá Cliath. Well, Drummond so. Gáthbháil úntachas a chéile feice. Jordan Morris chuna ceann san a hógant. Nis an Roach sábháil leis an gceann dearnach. Tá sé ag fás ó thaobh misna géistigh sa cúil. Morris.
Agus neadha has a líontáin aige. Nis caiisiad an count on a gaimsú. Barry McNulty ó Leitrim. Brewer, Ollscoile, Jack Rogers. I need to come out to Nimmert. Perfect Tamalín Ella. McNulty. Agus Nadhege. 3-2. $1 for Tamalín Ella. Structure Rodegan and son. Kinta. 10 on Rodegan Strachan son again. Revulsion Council. Dish. Ollscoile Teicneolaíochta bhla Cliath reached. Agus Dara Lovett. Caraculino kicking us airiga. Conas Martasha le kicking airiga. Oh, and counts us off Alta. Martin sheet falls. Oh, Saval Mahanson a reached. Killian Roach agus an ish tá Brewertha. Caiisiad an count on the gaimsú chun fanach sa Comórtas. Búin so go maidin. Well an cool bar héana hógaig. Killian Roach. Igwina Jack Rogers, cool bar, igwina cool bar agus tá sé nada has a líontáin aige. Oh, Drummond son héana dó an is gets a Cliath. 3 cool an taobh aimse aige. Peter Griff Carrot, Tosnú, le kicking Eric, agus gan an 8 cúg nómad ribh seo immert. Tá sé seo níos tanmhí na aon chuid eile. Leanamid ling. Arnashtí Jack Lundy. Fuair sin, chéad count. Os a chawr amach Killian Roach. Agus cool díreach aimse aige. An féidir leis ceann na hábháil inis, sin íon ceis. Lundy a gcuine Roach. Cúig kick an taobh tócha. Tónta go dama, Jack Lundy. Oh, an counts us off Alta reached. Well, tá cool aimse ag Roach. Tá counts off Alta reached inis an son aige. Agus deis inis. Ag Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath má aimsíonn siad an counta. Duldín Cliath Can I Hogand? Callum Bolton os na sár séla go gail dara. Fuair sin chéad count. No, tá si can I Hogand. Fé Killian Roach. Well, fuair sin count Ernach. Hábháil sin count Ernach. Déine sé léich. Dó héin an so tránóna. Má hain sé seoisteach sa trasnán. Killian Roach, igwina Jack Rogers, má hain sé seoisteach be siad sa Cliath. Oh, drama go deire an so sábháil take Jack Rogers. Fanamín mar a bhí. Ní bheith gainge dul bháile nocht. Teach an tosa gan ish. Ali Brooks. Killian Roach sticks the cool. Cuine gur thóg sin count Ernach. Agus níor dearg leis, chuna sa cuairte sin isteachar, while cá sin count os stop inis. Ali Brooks os a cór amach. 3 cool an taobh scór Alta. Be de se le Ollscoile. Bhaile Átha Cliath ní íag sin. Cá sé seo chuirteach sa líontáin ar aon. Ali Brooks. Cuine Killian Roach. Brooks! Oh, an spot around an son gus nasta get. Nish. Sean kick Kinunach. Ag Callum Bolton. Bhí sé chun an count Ernach a hógand. Jo sé seansan ish ach cá sé an count san a chuirteach sa líontáin. Bolton ag gcuine Jack Rogers. Má dhéann sé be kick an eile. An a bhain be sé dú has an Comórtas. Os a cór Jack Rogers. Callum Bolton. Os na sár séla go gail dara agus marmid fós. Caracúil an taobh. Beis na bhadan gal sa le mimid sa mála.
Deisiolaíochta ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath Curcúil an taobh aimse. Sé Jordan Morris a thógann ceanta. Os a chóir Cillian Roach. Morris to gona Roach. Leis a gidó go lang iirecht. Haring séir yes agus ar fóríle. Nis tá deis. Iirecht Morris ar fóríl. Agus tá an seansan ish. Ag Ben O'Carroll. O Commentator breeder us come on. An score Kinunach. A gaim siúan sa muna féidir le Jack Rogers é stoppa. Ben O'Carroll. Ben O'Carroll agus sin. Tá siad cáilethe tín Leathcheannais Chicken Erica cúigan aige cahar. Críoch drama túlan sa. A Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath cáilethe tín Leathcheannais fiidir corm tríis gona am cúicúlín an taobh. Corm taréis an breise héna seach le náda de ach drama leis na Chicken Erica agus an counternach ag Ben O'Carroll a chilín go mbeidh siad cáilethe tín Leathcheannais. Críoch na hansá cúicúil i gona bheith cahar Chicken Erica. Smachta go háling rana leistigh tríála sé cúlín é héine sin an trataisteach ó Dara Craig an captain agus sin tús mahanson ag an captain. Richard scuile leis an immert agus deis an tams ag Jordan Morris. Iling gheir go má ach an muir ag fear agus tá sé sásta. Scór mahanson. Tuach siad siar go Aaron Lynch bhí deis níos túisce an deis an níos fear leis go tóg Lynch an countsa toiste níos fear ag a dura Morrow. Deis go dura ag Aaron Lynch cúlín Míchéal leis an cúlín hitchin ar bhúil sin countson scór an cléthe ag Aaron Lynch úr leis nuair dhéanana sé sin Naisiúnta dí Prendergast Joe Prendergast fé bhrú an son imthóirí Strachas Prendergast go hard agus Prendergast Haran Trasnán an Bheargast. An immert bit goil deis eile an son ag Danny McCartan ó Naomh Lomán an countsa Haran Trasnán sár cúlín scór an cléthe an son Craig. Trasna go dtín coolbar seo beidir an an chance Cillian Roach le hiireachta tá ard le hiireachta tá crying agus tá siad gafa cúlín contásigh féidir feinach le héta fáin a bhí beidir sleann na trí beidir goil oscailt éigeann son agus deis a gcónaí ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an countson ag Ollie Brooks is tóla me go dara ag Cian Riley Garrett Tríd oscailtí beidir goil seans éigeantar cúl Cian Riley fósadal Cian Riley lena gcóran agus tá an tarna cúlín as i chéile aim sin sonna Claván Céimh Loha it's an Leathcheannais an countson ag Lovett an countson Haran Trasnán an Cahrú Cown ag Darrell Sterling Peter an Lán Tasínis Connorfee Dóla gona go duine Harnastí Connorfee a ríis bhfuil seans a Shigerson an countson Ibrahistach agus tá sé methe Haran Trasnán Iirecht Ard agus Haran Trasnán cad é mar slí an cléthe